ihene 48 turi muri gahunda yo kurya ikimasa c'imfizi kitari caso gusa abahungu gusa bahaze amata bafite ubunebwe. Ihene ya Amerika aribwa ntibamenye iyo yaciye ya kabiri ramwo iya nyuma hirya y'inzu yabaye Imana, hirya y'inzu yabaye Imana habaga gashigo abantu bagaza baje kuvomamo. Izo hene zose ndabaga ziteka mu isafuriya, twagaza ducukura umwobo, wa mwobo twarangiza tugashiraho ibiti, tugashiraho amababi, twarangiza tukazana igitaka, ariko iriya munsi tugasigayo inkono itogota y'inyama kugira ngo umwotsi hano udasohoka n'abaturage batumva. Wacu ni wowe wakoze amakosa asiga kantu agahewa karasohoka n'akayaga, none akosti karasohoka n'agahumuro k'inyama y'ihene. Abazehe bavuye gusenga nijoro atese karaga waweza tu maneno na uzima hata hayo yote bado nitaamini. waweza tu maneno la uzima nibadilishe yote, hata usifanye hayo yote bado nitaamini. abantu bazagira ibyo bashoboye kuririmba sinubishobora, ariko mbapashije mwebwe muzi ngo kuririmba mukaba mukakira mukazi nimbaraganisha sibyo jado. Amen amen. Kubera umwanya dufite reka tuganire ijambo ry'Imana kandi n'ibindi turagenda tuhaye tuzinjizamo tubishogekamo gusirimba kuririmba gusenga n'ibindi. Ariko bwa mbere turashimira itorero rya Hope, bashumba beza bakozi b'Imana. Imana ibumugisha duciye bugufi ku bwanyu kuba Imana yarabizeye ikabahamagara uyu munsi. Rero tukaba dusangiye ibyiza tubikesheje mwebwe Imana yagiriye neza, turabashimiye. Amen amen amen. Ubuyobozi bwose uhere kuri revera nabo mukorana ndetse na apotre utari hano ariko uhaye dukurikirana n'umuryango we, mwese n'imiryango yanyu n'abana banyu n'abadamu n'inshuti zanyu n'abakirisitu n'ibyo mukora, turanezerewe ku bwanyu. Duciye bugufi rwose kongera kudutumira, uyu ni umugisha. Hano ntabwo ari ahantu ho gukinira kandi si n'ahantu umuntu yohabwa ngo ahapfushe ubusa. Amen. Abakristo bose baje mwaje guterana mwigiriye neza, ni faida kwenu. Amen amen. Reba uwo mwicaranye umubwire ngo ni agaciro kawe guterana, ni inyungu zawe papa Moses Nabi, ni inyungu zacu papa guterana, ni inyungu zacu. Subira umubwire umwifurizo wo mugisha, terana ni inyungu zacu n'umugisha wacu. Semeni amen. Ndasubiraho twarimo tuganira uyu mugoroba, ndavuga hejuru y'ijambo rivuga ngo ni ryari dushima Imana, ni ryari duhimbaza Imana. Amen. Ryo jambo tugiye kuganiraho. Umusomyi mwiza wa Bibiliya nasome Zaburi 113 n'umurongo wa 3. Zaburi 113 umurongo wa 3. 113 umurongo wa 3. Usome mu izina rya Yesu. Uhereye aho izuba rirasira, uhereye aho izuba rirasira, aho rituruka ukageza aho rirengera, ugasubira kandi ukagenda ukageza aho izuba rirengera, izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Amen amen. Urasubira mu ko abantu baracari muri Bibiliya. 113 ku murongo wa 3. Zaburi 113. Uhereye aho izuba rirasira, mwageze muri Bibiliya mweseme kuko namara gusoma turama tuzibumba siko kwiza. Amen. Nuzoza usoma uzawumva
tugende uno wacu atarakomeza tuzoba tugenda aruko nawe ngawe uhereye aho izuba rirasira. Mwumve Bibiliya bavandi, timwumva amagambo ya Gatabazi, siko bimeze. Mwumve amagambo ya Bibiliya, kuko Bibiliya ni impumeko y'Imana. Semeni amen. Amen. Ni pumzi ya Mungu. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, ugasubira ukagenda ukageza aho rirengera, rifite aho riva rikagira naho rija. izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Aho hantu hose izina ry'Imana, izina ry'Uwiteka, izina rya Yesu, izina rya Jehova Shalom, izina rya Jehova Nisi, izina rya Jehova El Shaddai, iryo zina ngo rikwiriye gushimwa. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana mashi. Semeni amen. Narabitahuye, habaho abantu bamwe banga indirimbo, hakaba n'abandi bazikunda. Habaho abantu bakunda ijambo, hakaba n'abandi baryanga. Ariko hobaho umuntu wanga ijambo, cyo bari gitangaza. Habe n'indirimbo nawe ateye ubwoba. Habaho n'abantu banga igisirimba, hakaba n'abandi bagira gute bagikunda. Habaho abantu banga gusenga, hakaba n'abandi bakunda gusenga. Haba abantu bakunda abandi bantu n'abandi banga mukunda ijambo. Semeni amen. Kubera ko jambo uyu Yohana yamuvuzeho, yaravuze ngo yabayeho byose bitarabaho. Amen. Yabayeho byose bitaragira gute bitarabaho. Aravuga ngo kandi ngo ibyaremwe byose ngo byaremwe nawe. Rike warana aravuga ngo mu mpamvu ituma ibi bintu byose jambo yabiremye ngo nimwe gusa, nukugira ngo byose bihimbaza Imana. Amen. Yaravuze ngo Imana ntabwo yaremye umuntu ari impanuka. Habe n'igiti Imana ntiyakiremye ari impanuka. Habe n'inyoni Imana ntiyayiremye ari impanuka. Ngo nubona iratambutse utori buye uyitere. Oya, ibintu byose Imana yaremye yabiremanye intego. Rosa Muhando ni wabitahuye. Yaravuze ngo hatana mito ngwina piga makofi. Ngo habe n'inzuzi kurya Tanganyika iyo yasaze mu kwezi kwa karindwi muri sabasaba. Bikaza bigira byo bikurirana imihengeri. Kurya uruzi ruba ruharukubita mu mashi rukavuga ngo ndashimira uwandemye. Ndashimira uwangize kuba amazi. Amen. Rosa Muhando aravuga ngo habe n'inyoni nazo kurya yose yaziguruka gucya mu kirere zikaza zigenda nta senti ariko zikaza zigenda zigira gucya amababa. Kurya nazo ziba ziri mu nshingano yo kuramya Imana no kuyihimbaza kuko ni caremwe n'Imana. Uvuye ngo amen. Ibiti iyo bihaye bigira gutya nta muyaga uhari wigiye ciheshi, ariko ukabona igiti ko kirishaganya amababi amwe agatibuka yandi agasigara. Kurya suko ryarindi ryatibutse rishaje, ahubwo naryo ritibutse kugira ngo rihimbaza Imana. Bira yavuze ngo uhereye aho izuba riva gukageraho rirengera ngo izina ry'Imana rishimwe. Amen. Izina ry'Imana rigira gute rishimwe. Amen. Kantu kamwe kambere, step ya mbere yo guhimbaza Imana no gushima, ukuvuga ngo umuntu agomba gushima Imana bukeye bukira. Umuntu agomba guhimbaza Imana, umuntu agomba gushima Imana nabi kuva mu gitondo ukageza nijoro. Siko bira yavuze, uhereye aho izuba rigira gute ritangirira rirasira naho rirengera ngo izina ry'Uwiteka rigomba kugira gute gushima. Kuva mu gitondo inyoni ziririmba ukabona burakeye izuba rikaba rirarasha, umuntu agomba gushima Imana. Ukagenda umunsi wose uhaye ushima Imana, izuba rigasura rikagira gute karenguka. Semeni amen. Wumva hagati aha ibihe umuntu agira byo gushima Imana mubigira ryari. Ngo umugore ngo yaratwite ngo amaze ngo amezi 9 ngo kandi nyine biba bikomeye ngo biteye n'ubwoba ngo baba hari mu rupfu n'inda babesheko. Ngo none ngo turashimira Imana ngo kubera ko ngo Imana yamugiriye neza ngo uwo ni wo munsi wo gushima. Ngo akana kari karwaye ngo karwaye ibicurane ngo n'umuriro mwinshi ngo turara twicaye ngo bwamabusha ngo tudasinziriye ngo dufite ubwoba.
ngono ku cyumweru ukabona umugore yambaye spere n'umugabo akubise isuti nziza wose ni karvante kazana ngo aje gushima. Bibiliya yavuze ngo kuva mu gitondo ukageza izuba rirenze umuntu agomba kubaho mu buzima bwo gushima Imana. Dutere haleluya. 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 Semeni amen. Iryo ni ryo somo rya mbere, gushima Imana ni ubuzima bwa minsi yose. Kuramya Imana ni ubuzima bwa minsi yose. Guhimbaza Imana ni ubuzima bwa minsi yose. Kuririmbira Imana tubi ni ubuzima bwa minsi yose. Si umunsi wa practice, si umunsi wahaye uhimba indirimbo, si umunsi wayisohoye, si none na gatatu. Ni ubuzima bwa minsi yose. Wowe bishobora mu gitondo ugiye ku kazi uzutse uzugenda uririmba, ninakuabudu Yesu, ndagushima Yesu, kakarimo muri byo naka. Semeni amen. Wahura n'uyu muvane ngo se kwa uririmba. None Bibiliya yavuga ngo duhimbaze Imana izuba rirashe, twongere tuyihimbaze rinarenze. Hakosa ririmo. Uvuge ngo amen. Habe nubwo bahura na revera. Reve habe nawe. Abakristo bagahura nabo kuragenda batega amaboko mu gitondo. Haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Iyo ni chorus ntoya ya Imana. Haleluya Yesu. Tibisaba note ya imani, tibisaba studio. Haleluya Yesu. Abakristo bagenda ngo kuri ya revera ngo umwaka ngo duhuye na revera ngo na Moses ngwiri akayo ngo abagenda ngo sinzi ico babaye. Akamahamagara umuntu uri muri Amerika n'uri mu Minembwe. Ngo ni ngaho bataye ubwenge. Ngo sinzi ngo abantu batabare baje kureba ijabaye. Utere haleluya kubera. Haleluya! Haleluya! Samani amen. Ku wewe uri mu nshingano z'ico Bibiliya yeme. Kurakora igisabwa na Bibiliya. Nicigusaba, iragusaba ngo uhimbaze Imana, ushime Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Amen. Za bindi tuzadukora ni iby'idini. Si bya Bibiliya. Ubwo bagiye n'akazi rimwe none ngo na kabiri na gatatu bakaja muri Amerika ngo niyinga nzoshima. Oya ibya ni idini tukoze ibisabwa na Bibiliya. Kuko umwanya umenye ko bagiye niyo mwanya ugomba gushima. Kavuga ngo Mana turagushimiye ko ba Patrick bagiye hanze. Na ibindi ni iby'idini. Si umuhango wa Bibiliya, si umugenzo wa Bibiliya. Bibiliya iratwemera ngo tubane n'ubuzima bwo gushima uko bukeye nuko bwishe. Amen. Bazuba mu cyanya ngo uzushima ryari. Wendi mubivuge nk'ibintu gusa byo guseka, mubaze uri seriye. Ushima ryari. Muhe igisubizo. Mubwire igihe uzushima. Apana ntuje ugende uko bisanzwe mu buzima bwawe. Abantu bashima Imana ryari. Semeni amen. Zaburi 103 umurongo wa mbere. Zaburi 103 umurongo wa mbere. Mwumva abandi bantu buryo bazabigisha ubuzima bwabo gushima Imana no kuramya Imana. Kuko igikorwa cyo gushima Imana ni igikorwa umuntu agomba kwigisha ubwenge bwe, umutima we, ibitekerezo bye, ubuzima bwawe. Soma papa. 3 n'umurongo wa mbere. Yego. Mutima wanje himbaza Uwiteka. Bamwumva ukuntu Dawudi we yigishije ubugingo bwe, yigishije umutima we. Semeni amen. Arawubwira ngo umutima wanje himbaza iki? Uwiteka. Karigisha umutima guhimbaza Imana, gushima Imana. Semeni amen. Ako mwofata nkagutya. Ese umutima ubana cyangwa ubanga? Cyangwa uba? Umutima ubahe. Ishisa kure. Ninda ababwiye ku mutima w'ibumoso. Uzumvuye. Ubu ibumoso. Ninde muganga uri hano? Wizi kiganga. Uku umbaze osanga umutima uri hano. Ubahani ibumoso. Niko Bibiliya yavuze. Niko Bibiliya yavuze. Wasomye Bibiliya. Murekera aho ngaho. Kubera ko igisubizo mutagitoye muri Bibiliya mwoja guhohotera. Mwoja kuvanga ibintu. Mwe mureke kujya ubwo n'ubwenge bw'abaganga. Ariko umutima urahuri Imana yawushize.
muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Soma da. Mutima wanje himbaza iki? Uwiteka. Uwiteka. Mwa bindimo byose mwe. Mwa bintu bindimo byose Muhimbaze izina rye ryera. Ibintu byose pastor. Ibintu byose Moze. Ibintu byose bikurimo bindimo. Byose uko bingana bigomba guhimbaza Imana. Bigomba gushima Imana. Tanakimwe. Habe n'ugutwi kugomba gushima Imana, habe n'urutoki rugomba kugira gute? Gushima. Kwanza tubanza tubikora. Amen. Amen. Mugira gushya mwese. Amen. Ariko turabisubiramo nyuma kugira ngo twerekwe cyane. Komeza. Mutima wanje himbaza Uwiteka. Aha. Ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Voilà. Ngiye impamvu yo gutuma duhimbaza Imana. Nukugira ngo twigishe imitima yacu kutibagirwa iby'Imana yagize gute? Yakoze. Gushima Imana nukuyibwira ibyo yakoze. Nukutibagirwa icyo yakoze. Ndio. Vuga ngo amen. Amen. Gushima Imana bapapa nukutibagirwa icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Uzakanyanga wangoye papa. Urakazi. Uzubwira umutima ngo wa mutima uri gihume ndakuzi dore ugira indwara uzawibagirwa. Tukibagirwa ko wigeze kugotomera kanyanga tikakwica. Ariko Imana ya Isiraheli ikakurokora. Samani haleluya. Haleluya. Yeah. Uvrangame. Aho mwebwe se. Moses wese. Nabi. Jewe wese. No kubira amateka Yesu kayumva. Tiwoyu. Mama Imani ni wowe yamenye. Muri zura twari ihene, turaho tugeze ihene 48. Zaba. Stari za data. Zabantu tukafata gahene. Twakabaga twakarya. Twakamara. Twafata kandi twiyongeza twakarya tukakamara. Tugafata kandi twiyongeza ihene 48. Turi muri gahunda yo kurya ikimasa c'imfizi. Kitari caso gusa abahungu gusa bahaze amata bafite ubunebwe batarayishurirwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo. Abanyuma neza badufatiye hirya y'inzu yabaye Imana. Hirya y'inzu yabaye Imana habaga agashigo abantu bagaza baje kuvomamo. Izo hene zose ndabaga ziteka mu isafuriya twagaza ducukura umwobo wa mwobo twarangiza tugashiraho ibiti tugashiraho amababi twarangiza tukazana igitaka ariko iriya munsi tugasigayo inkono itogota y'inyama kugira ngo umwotsi hano udasohoka n'abaturage batumva ibihaye biba mu kirere. Ariko yase ihene ya Amerika aribwa ntibamenye iyo yaciye ya kabiri iramwo iya nyuma wacu ni wowe wakoze amakosa asiga kantu agahewa karasohoka n'akayaga none akosti karasohoka n'agahumuro k'inyama y'ihene. Abazehe bavuye gusenga nijoro atese kari agashirira karanaki rero cyo basangaga harimo ba peti n'abandi abatipe barategamye gusa ko barashoshora ihene z'abandi ko barazi. Abantu barakubiswe pastor jewe ni jewe wakijije amagaranje ndiruka ntawafa coge nari nzi kwiruka bitego ntawo kwirusa inyuma je amafata shicogi ngo uri mama Imana mwikanisa ryo kwa Muhima abantu bari mwikanisa kubera kutamenya Yesu twamadupanga akajaga abantu bari mwikanisa nijoro yagiraga amadirisha 6 uruhande rumwe ayanda 6 twamadushira mu rusende tubahira mu rusenda amazi abantu barakorora turaberesa abana bigasanga ibiraro zigasanga biri mu bihugu by'ibinyabizishi n'ibidinsi bihomora abantu basohoka amateranira nijoro barahunga kubera urusenda twabasutsemo warusukana ubunyine mwese igisirimba mwoga ihunga tuzarujyana mu maso igitangaza abandi barahunga pastor coge twarigisha imitima yacu gushima Imana no kuramya no kuyisenga no kuyihimbaza. Ariko ndashimira Imana
ndashimira Imana. Samani haleluya. Ndashimira Imana. Benshi muri aba bagiye bakora ibyo ngibyo ni abakozi b'Imana. N'abakozi b'Imana. Umutima uzawibagirwa. Gira indwara uzawibagirwa. Uzawibagirwa igitangaza kikaho. Dawudi arawigisha ngo wa mutima we tukibagirwe. Gushima ni impamvu yo kutibagirwa. Gushima n'urwibutso rwo guhora wibutsa Imana ibyiza yakugiriye. Samani amen. Amen. Ufite bingahe? Amen. Woba ngo wibuka ibyo Imana yakoze? Mwoba ngo twobisangira ngo kwibuka ibyo Imana yabakoreye? Murabyibutse? Ngakubitamwe agasiri. Twumve ukuntu hari ibyo Imana yakoze. Hari ibyo Imana yakoze. Muri ibyo Imana yakoze icyo ishaka cyambere nuko tuyishima. Muri ibyo Imana yakoze byose icyambere Imana ishaka nuko tuyishima. Haleluya. 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 Kimwe mu mashimwe Imana yawe yiteze. Haleluya. Ndavuga mu ibintu bitatu. Icyambere Imana icyo yiteze mu mashimwe yawe ni ugukora iteraniro ryera. Kufanya ibada takatifu. Icyo Imana yemera. Iremera ngo amashimwe yawe abari mu iteraniro ibada safi. Gukora iteraniro ryera mu mashimwe. Yani ibada safi. Haleluya. Haleluya. Ako muri hasi. Haleluya. Haleluya. Ariko murategera. Harabi ibintu bikomeye. Uno munsi envelope z'amapepo, envelope zibitse imigambi ya Satani ziracika. Samani haleluya. Haleluya. Amashimwe yawe Imana yiteze ko wokora iteraniro ryo mu mwuka, yani ibada ya kiroho. Amashimwe agendana n'iteraniro riri mu mwuka. Amashimwe tazagendana n'iteraniro ryo ku cyumweru. Kubera ko ari niyinga ngo nibwo nzosaba amashimwe. No. Ko nukuyo. Amashimwe azagendana. Semeni amen. Na ibada ya kiroho. Haba nubwo n'abandi mu muhanda. Ndi siri hariya mu bakipapa. Mu basomali hari kumva gusambaya muri ibada ya kiroho. Ngomba guhita ntekereza kibuka icyo Imana yakoze ku buzima bwanyu. Kavuga ngo Mana waranzuye. Samani haleluya. Haleluya. Aha abandi baciye bagapfa. Niho nanjye naciye nkabaho. Aha abandi baciye bagapfa. Niho nanjye naciye nkabaho. Ahantu wanyuze abandi bakapfira. Twobivuga tukaba tukivuyemo. Kaba no gukora nk'ihuduma cyangwa umukutano w'iminsi 40. Pastor akavuga ahantu yaciye abandi bagapfa iwe akambuka. Habe nawe tubi. Haraho wanyuze abandi barapfa urasiga. Bagaso habe nawe. Tia. Piro habe nawe. Samani haleluya. Haleluya. Haraho wanyuze uri kumwe n'abandi barapfa ariko wewe Imana irakugarura kugira ngo uzerekane uzavuge amashimwe y'Imana. Niho nanjye naciye nkabaho. Abandi baciye bagapfa. Niho nanjye naciye nkabaho. Amashimwe yacu aha gatatu. Semeni amen. Agomba gukorerwa ni mu materaniro yo muri Yesu. Ntabwo ari amateraniro yo muri gospel. Ntabwo ari amateraniro yo muri hope. Ntabwo ari amateraniro yo muri El Shaddai. Ntabwo ari amateraniro yo muri Azam. Ntabwo ari amateraniro yo muri Elohim. Ntabwo ari amateraniro yo muri Grace. Amashimwe yacu azaca mu materaniro yo muri Yesu. Yesu niwe mashimwe yacu. Yesu niwe mugisha wacu. Yesu niwe mbaraga zacu. Yesu niwe mahoro yacu. Yesu. Uvuye ngo amen. Amashimwe yacu tazaca ku gatuti. Azanyura muri Yesu.
azanyura muri Yesu. Yesu niwe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Yesu niko niyaje ngo ngenderaho. Semeni amen. Bonye aravuga ngo yambwi ngo yamuhinduye ngo icamba. Iyo Yesu ari muri wowe Moze yo guhindura ikiraro kaca kindi kivi Bukavu na Kamembe. Abantu bazama bakakwambukiraho wowe ntumenye ko babambuka. Ibicika. Amen. Hallelujah. Amashimwe yanyaza aca muri Yesu. Zisho. Amashimwe azaca muri Yesu. Cyangwa azaca ku cyumweru. Abenshi bagira amashimwe guca ku cyumweru. Twabivuze. Ariko amashimwe yacu agomba kunyura muri Yesu. Kwa sababu Yesu Kristo ndiye ibada yetu. Yesu niwe materaniro yacu. Yesu Sabato. Yesu niwe Sabato. Yesu niwe tugomba gucishamwe amashimwe. Tukaza tuvuga ngo waduhaye abana turabarera barakura turabashingira baje hanze nkakure mushiki wa kire muri hano muvandi Imana igumugisha ko wase kuza gutara. Imana ikugira neza. Nuko ndakuvuza kubwa Yesu kuko nawe uri amashimwe ya Yesu. Umuntu wese kuri nishimwe ry'Imana. Amen. Biro mucyaranye ngo nawe uri ishimwe ry'Imana. Ariko kuntu mwamubwira nabuke ninkaho mutabi. Moze hakika uri ishimwe ry'Imana papa. Muvuye ngo amen. Aha gatatu Bibiri yivuga tubi aze kwa dusomera Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Aha gatatu ishimwe ryacu rigomba guca mu iteraniro ry'ukuri. Iteraniro ry'ukuri. Somada 23 Yohana ubutumwa. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abasenga by'ukuri. Ubwo abashima by'ukuri cyangwa ubwo abasenga by'ukuri. Basengera data mu mwuka no mu kuri. Bakwiriye gushimira data cyangwa se gusenga data mu mwuka no mu kuri. Rekera gutyo. Nako kandi twari dukeneye. Iteraniro tugomba gushimira mu Imana ni iteraniro ry'ukuri. Semeni amen. Wewe ngubaza umutima wawe. Wewe wicaye hano waje gutarama. Iri teraniro wicayemo ni iteraniro ry'ukuri mu mutima wawe. Nibyo. Kuko mu bintu bitaza bibesha umuntu ni umutima w'umuntu. Umutima ndushobora kubesha umuntu. Uzukwemeza ukakubwira neza uko ibintu bimeze. Teraniro tugomba guhimbariza mu Imana tugashimira mu Imana Moze ni iteraniro ry'ukuri. Biravuze ngo samani amen. Nukuri ndababwira yuko igihe kirashitse kandi kiranasohoye. Ubwo abashima Imana, ubwo abasenga Imana, ubwo abaririmbira Imana, ubwo abatambira Imana bagomba kubikora mu bihe bibiri. Igihe cya mbere ni cy'umwuka, igihe cya kabiri ni ukuri. Kanisa amen. Kanisa amen. Tugiye gusirimbira, tuanze dusirimbire mu mwuka. Siko kwiza. Tureba abasirimbira mu mwuka nuko. Niba usirimba, niba ugira gute, niba wicara ukagira uko ntaca, ni wowe no mu mutima na Yesu no mwuka we. Dusirimbire mu mwuka. Nituvaho ngaho twimukire muri ndi somo dusirimbire mu kuri. Dushimire mu kuri, duhimbarize Imana mu kuri, dusengere mu kuri, duteranire mu kuri. Semeni amen. Turirimbire mu kuri. Biragenda bigaruka. Dore impamvu y'amashimwe yacu. Impamvu ya mbere nuko Imana yakoze ibikomeye. Amen. Impamvu ya mbere y'amashimwe nuko Imana yacu yadukoreye ibikomeye. Impamvu ya kabiri y'amashimwe yacu nuko Uwiteka yaduhaye imvura y'umuhindo mu cimbo cy'umugisha. Dufite umugisha. Semeni amen. Impamvu ya gatatu yo gushima Imana kwacu nuko ubuzima bwacu Imana yabusutseho amavuta ya elayo. Bijya bishatse kuvuga iki? Bivuga kuzura ko mu mwuka
tugasesekara tukuzura bikameneka. Amavuta yera Imana yadusutseho, ubuzima bwo mu mwuka bwo kuzura, tukarenga kukuzura gusa, ahubwo bikagira gute? Bigasesekara bikanameneka, ubwo buzima bukagera no ku bandi. Kuzura umwuka wera bikagera no ku bandi. Kurya Eliya yuzuye umwuka wera ngo buce, Elisa nawe agira gute? Arawuzura. Semeni amen. Mose yuzuye umwuka wera ngo buce, Joshua agira gute? Yuzura umwuka wera. Hariya uburiho mu buzima bwo kuzura bikaza bigenda bimeneka bishika no ku bandi. Izo mbuto zo kuzura umwuka wera zikaba no ku bandi. Ngiye impamvu yo gushima Imana kwacu nuko ubuzima bwacu bwo mu mwuka buba bwuzuye. Amen. Amen. Paulo yasanze abantu bahaye bavuga ubutumwa kandi ngo bazi ko bakijijwe ndetse ngo banihanye. Arababaza ngo ese mwabatijwe mubatizo ki? Baramubwira ngo twabatijwe umubatizo wa Yohana. Arababwira ngo umubatizo wa Yohana wari umubatizo wo kubwira abantu guhunga bava mu byaha bagahunga umujinya w'Imana uzatera abanyabyaha. Semeni amen. Ariko arababwira ngo ndimuruzura umwuka wera. Birizibuka kubera ko Paulo yari yaruzuye umwuka wera, amavuta mu cyimba cy'ikimenyetso cy'umwuka. Biravuga ngo arabahamagara ngo arabapfukamisha ngo baramburaho ibiganza bose ngo arabasengera ngo babatizwa mu mbaraga z'umwuka. Turi mu bihe torero umuvandimwe wawe agomba kugaragarwaho n'ikimenyetso cy'umwuka kugira ngo nawe yuzure umwuka. Paulo niko yabivuze. Semeni amen. Mu rwacu ruhande icyo kimenyetso cy'umwuka kitugaragaraho kugira ngo kirusheho gufasha benshi. Abenshi nibabona wuzuye umwuka wera bafashwe. Semeni amen. Hari umuntu wambwiye kabivuge, aranyandikira ari hanze arambwira ngo Frank we sinkuzi, umuntu umpaye nimero yawe agatatu mwatara kankoze mu mutima. Ndabaze kangukoze mu mutima gute? Arambwira ngo ukunda abana b'Imana banezerewe bahaye baramya bakorera Imana. Arambwira ngo yushango kimbuga itayije mu mutima. Samani haleluya. Mureke mbabwire bavandimwe ikimenyetso cy'umwuka wera mwuzuye mukirindishe imbaraga z'umwuka wera n'imbaraga z'ijambo n'imbaraga zo gusenga no kuramya no gushima kugira ngo abantu benshi nibabareba bitume bakomeza gufashwa. Ibaza umuntu uri muri Amerika agafashwa mutaramye muri hano. Undi mwana aranyandikira ari Buganda arambwira ngo ndakuzi ngo ariko wowe ntuzi ni naje sinkuzi. Umuntu yo kwandikira bwa mbere ukamumenya. Telefone ari uburyo abazungu bazikoze wakanda gucya ikakwereka nk'izina ryiwe ariko se womenye wari we. Arambwira ngo mperezana nimero y'umuntu w'Imana Moses buriya mugabo ngo basi naje ngupfa kumwibwira ukubera ngo murataramye kucyandi Kampala iriya hirya ndafasha. Murebe igitangaza uburyo umuntu uri hanze y'amateraniro uri kure y'amateraniro yokururwa n'amateraniro papa tubi agafashwa, ariko umuntu wicaye hano mu ndaraza, umuntu uri hano pastor tafashwa, ariko umuntu uri hirya y'aya materaniro akamukurura akamufasha. Manishi umuntu uri mubende abahazi mubende ibugande agafashwa pastor akatwandikira ngo amateraniro abaye muri hope ndafashishwe umutima wanje merewe neza. Kanda ndakanda kagakobwa ndikarashaka ni umukobwa ukiri mutoya ndafashijwe. Naramubwiye ngo Sedi umwana mutoya ufite papa wawe bati ufite mama bati ufite barumuna bawe bati ufite basaza bawe bati mwabuze ifu mwanyu bati turabifite mufite n'ibishimbo bati byose turabifite uzawiga nzaniga papa wawe azayisha minevale bati takibazo uramba bimerewe neza bati none mbwira niki kigufashije. Arambwira ngo amateraniro Hanisa Samani amen. Amateraniro nkozeho amateraniro aramfashe. Yeme nimufatwe n'amateraniro. Ndiyo nimufatwe n'amateraniro. Yaniburudisha nikirukaruka uzaname. Samani amen. Umva impamvu ya kane ituma dushima Imana
ndaje tuwasome Bibiliya iravuga ngo nuko Uwiteka ngo azadushumbusha ngo ibyo abanzi bishe ibyo abanzi batunyaze Uwiteka azabidushumbusha ubuzima abanzi bakunyaze amahoro abanzi bakunyaze ibyishimo abanzi bakunyaze samani haleluya urukundo abanzi bakunyaze tera sala ibyo Uwiteka azabidushumbusha samani amen Yoweri simbasoma Yoweri ibice 2 umurongo wa 21 n'umurongo wa 26 yaravuze ngo hari abanzi bane bagiye banyaga abantu bagiye bambura abantu ibintu bagiye bica ibintu by'abantu ngo ibyo rero nubaho mu buzima bwo gushima Imana ngo Imana izabigushumbusha semeni amen ngo umwanzi wa mbere semeni amen Yoweri ibice 2 umurongo wa 21 yaravuze ngo ninzige ibintu inzige zariye zikabyangiriza ku buzima bwawe Imana yabigushumbusha amen abanzi bakabiri yaravuze ngo nuburima ibintu uburima bwije mu kanisa bugijira bukica bukarimbura bukamaraho bukinjira mu rugo bukica bukarimbura bukamaraho uyu mugoro ni umugoro wo kugira ngo turamye Imana duhimbaze Imana ibidushumbusha ibitugarurire abanzi ba gatatu ngo nubuzukira uzukira n'ubuhumbi buzabugendirira mu gitaka habe n'izige zazica mu gitaka habe n'uburima nabwo ayo ni amapepo zo n'imbaraga z'umwijima zazigenda zambura abantu ibyabo by'agaciro bikaribwa bikangirika bigashira uburima buza butobora icuma ferabeto kintu giteye ubwo uvuye ngo amen murebe namwe ngiki cuma urebe ngiki cuma kimeze gutya ariko uburima buza butobora bugatobora kino cuma ferabeto bukajiriye indani bukaza bubayo ariko umuntu yaje kugicama akifashisha umuriro ariko uburima buza butobora izo mbaraga z'umwijima zagiye zitobora ibyacu zagiye zirya ibyawe zagiye zangiriza ibyawe uyu ni umugoroba wo gushima Imana kuko Imana idushumbushishe ibyo uburima n'ubuzukira n'inzige ndetse n'akagungu ibyo kagungu yariye uyu ni umugoroba kugira ngo itorero Imana irishumbushe semeni amen we nkubaza umutima wawe cyangwa ubaza uwo mwicaranye wese muri ibi bintu tuvuze ko ari bine hari cari y'ibyawe hari cari y'ibyawe aba bagabo bari imbere muri hehe muri materaniro cyangwa muri mwe gushima Imana niryo teraniro Imana yishimira semeni amen Imana nta munsi numwe izishimira ko Moses na Frank reka twumvugane twembi ko turabavandimwe ngo baje mu materaniro bambaye neza nta munsi numwe Imana izobyishimira Imana izishimira ko wahagaze mu iteraniro ryo kwishima no kuyirana nico dutambuke semeni amen kumsifu Mungu cyangwa se gushima Imana hari ikintu navyisemo mu magambo yoroheje gushima Imana ni isengesho ry'umutima w'umuntu gushima Imana ni ubujutse bw'umutima w'umuntu gushima Imana semeni amen ni ugukuza ubumenyi bw'abaramyi nimukura nimushima Imana mu ndirimbo cyangwa se mu magambo muzaba murimo mukuza ubumenyi muri mwebwe abaririmbyi benshi baririmba izindi ndirimbo zo gushima Imana ntibabimenye ntibabitahure kubera kudasoma ijambo ariko iyo turirimba tubaye dushima Imana cyangwa se mu magambo tuba turimo dukuza ubumenyi turakura mu buzima bwo mu mwuka no mu bumenyi busanzwe gushima Imana n'icyo Imana idushakaho amen amen kadusoze gira dusirimbe gushima Imana n'icyo Imana idushakaho nta kindi Imana idushakaho muzi iradushakaho kwishima abagore bari aha nta kindi Imana ibashakaho irabashakaho ijambo rimwe gusa mushime
icyo Imana ishaka ku ikanisa. Abashima Imana bagomba kuba bameze bati, cyambere agomba kuba ari umutambyi. Mutambyi agomba kuba ari umutambyi. Kuhani ni ugomba gushima Imana. Wa kabiri ugomba gushima Imana ni umuntu wejejwe. Aliyetakasiwa, umuntu wejejwe. Niba ushima Imana utejejwe, amashimwe yawe abadayimoni bazabayarya ntacamaze. Wa gatatu ugomba gushima Imana, aka ngaka karakomeye, ni umuntu wambaye neza, aliye na mavazi, umuntu wambaye neza utiyambitse ubusa mbere y'Imana. Abatambyi mu isezerano rya kera iyo bajaga gushima Imana ngo bagaza bambara amakanzu, kanzu rikava ahangaha rikika hariya ku birenge mu buryo adashobora no kugaragaza inzara z'amaguru. Namwe bwe muri mukuzijana zisa n'iza nyirintuku, kandi mukaza mwambaye ipataro bishitse ku mavi, mukerekera kuri rutare ngo kumuraza gushima. Mavazi, umuntu ushima Imana agomba kuba ari smart n'imyambaro ye. Waje gushima Imana ukabanza ukareba imyambaro. Ndikwijije kugira ngo mpagarara hera shima Imana. Uvuye ngo amen. Ibi byose muri mu gukora n'inyigano irimo amapepo n'abadayimoni. Ni systeme y'isi mukurikira. Bari umugore agomba kuba yambaye ibitenge neza, waranadodesheje iyo huzu ukareba neza ko ari huzu yihesheje n'Imana icyubahiro. Niba ari umugabo agomba kuba yambaye, cyangwa niba ari umugore yambara ikanzu cyangwa adodeshe wagisiwe neza, ayambare neza. Mwambare mwikwize kuko muri abagaragu b'Imana, muhetse amashimwe y'Imana. Ntawe uzuja kuvuga ishimwe ry'Imana yambaye nabi. Hiyo ni haramu. Cyo ni cyagikomeye. Semeni amen. Abagabo suruwari. Iswahili nagisonye mu gitondo ko cyangwa ngo suruwari. Muri mu kwambara amasuruwari, pataro zimwe ziteye isoni z'amafuti, mwagera hano mukaririmba mwiterera kubera kuko mwaraziboshe zimeze nka kurya mwabosha amaguru yanyu, ninka kurya kwinka y'isuri cyangwa yapfushije yanzinyana, niyo baza bahambira imikoba hano kugira ngo bayitoze ikamwe. Watera amaguru kabiri gutya ipataro igacika mu bantu. Suruwari. Erega nubwo ushaka gushima Imana ugomba kumenya ipataro wambaye uko imeze, ni koti wambaye uko imeze. Sasa narahebye tu. Hari umugabo umwe nabonye ejo bundi Bugande wa umugabo usumba afata agakoti, ikoti ryiza rya costume ryiza isuti nziza, yamayigira agace, ikoti uzurigira igice. Umugabo agomba kwambara ikoti rigera ryareze hano imifuko rikagera hanga. None muri mukwakira hano, noneho yambara agakoti ukagira ngo mwari mwabona za nkoko zino bari mu gutara kwa musanga ameze kucyo mu materaniro ameze nk'agakoko. Iriya ikoti rifite amababa ino mu gatuza no kuri meza. Naramurebye sese pasta, lakini kweli wewe ni pasta. Iri ni koti wambaye. Umugabo wavutse wakuze ufite ubwanwa ufite abakwe n'abakazana, umupastori wambaye agakoti kameze kakujya kw'inkoko bataze. Ni iri koti niryo washimye, niryo wagiye nuko yamambwira ngo si kuryari meze, ryari meze gute ngo ryarigera, hanyuma ngo ndijana kwa tayeri arigira gute ngo aricamo. None uko kurabona uraberewe. Nibwo namubwira nti neza ndakubonye gutyo umeze nk'inkoko bataze, kandi kubera ko ari gatoya kandi kagufi ini nyuma kabaga mu. Bere yuko muza gusenga muza mubanza murebe n'imyambaro mwambaye ko ari umwambaro wohesha Imana icyubahiro. Uvuye ngo amen. Ingibi ndi mwobyumva. Cya gatatu bagomba kuba bafite mushipi mukandara. Aha ndahavuga ku bagabo kuko abagore wenda nabo ariko bagira Bibiliya bivuga. Ibi byose mpamvuga biri muri Bibiliya, sinobaha gusa ibyanditswe. Ushaka ko muhi ibyanditswe aze ku telefone mbimo biranditse hariya simbivuga nta mwanya. Mushipi
abagabo bari mu kuza mu materaniro batambaye umukaba, mukaza gushima Imana mutambaye imikandara. Nyinyi ufite ibibazo. Mwari muzi ko birivuga hejuru ya mushipi umukaba? Mwari mubizi pastor? Iyo ni kweli? Gomba kuza wambaye umukandara. Habe n'abatamzi bageza bawambara hano. Kambara kikwiza gafata. None mwebwe muri mukuzi ibipataro nta mukaba, watangira gusirimba kabiri igipataro kikamanuka ukaja kuvana kuri rutari, igice kimwe cy'ipataro kigeze ino, umwenda w'imbere wose uri hano mu mugongo, amaze bamara ntibamenye ibyo bakoze, amaze aho gusirimbira n'inyuma gano nta bantu bahari, tababona gini inyuma, amaze akamaji no gutya ikabutura yose hano. Hari ubutumwa bukenewe kwigishwa. Uraho ngiro bose mu materaniro nukugenda n'umukaba kawuhambira neza, ugafata umwenda neza. Mwebwe muri bukuza gushima Imana, imyenda y'imbere ihayiboneka abagabo, kandi ugasigumanitse umukaba mu nzu mushipi, ugasigumanitse ukamuzana n'ikijingse cyagenda gikuru. Bibiliya ntibishemera. Umutamzi, umukozi w'Imana waje mu materaniro yo gushima Imana agomba kuza yifubitse neza, afite umukandara kukuri. Cyanyuma uvuye ngo amen. Muri bene wacu ntibibaho mu muco wacu, ariko ahandi bibaho kubabimenye. Ni kofia. Twebwe ndi turagera muri ibyo bihe bwana, kubera busoka kujya wabivuze. Tugomba kuza twitwikiriye iki? Ingofero agakiza. Wambara ingofero ngiki kagakiza. Ibaze ukuntu pastor umuntu azaza kubwiriza ashize agakiza mu nzu. Kuyaje gute? Umutwe ntawo utwikiriye agakiza. Yamara akamaza gusa ngo yaje mu kanisa, yaje mu materaniro, wasize ingofero. Ingofero ngiki kagakiza mu gihe cyo kuja gushima iki Imana. Wibuka ko wakijijwe wambaye ingofero kagakiza, bigatuma uje mu materaniro kaja gushima Imana. Abenshi nabataye ingofero, abenshi nabari mu materaniro batakigira ingofero, agakiza barabitse mu mashakoshi karatakaye, nta ngofero bambaye. Nabo kuza gusa kwifotozanga ubwo hariho channel niki kidyaye na niki na YouTube niki bizishifashasha na kipapa na za Facebook. Agakiza ntako afite mu mutima, nta n'ingofero yiyambitse, akamazana gusukuza musago karajegezinda ti bekubazo bamwicaranye wese wambaye ingofero. Urayifite wambaye ingofero. Ninde waje gutarama agakiza yagasize tumusenge azamura ibiganza, kuko nta buryo wofashwa agakiza katari mu mutima wawe. Tambaye ingofero tiwofashwa, tibishoboka. Habe nubwo Nyarugabo yocuranga gute tiwofashwa. Turashoje gira dusirimbe. Tugomba gushimira Imana ahantu mu iteraniro rinini nkuko mungana. Muri iteraniro rinini rimwe abantu bose tugomba gushima Imana. Amen. Kabiri, hagati mu bantu bakijwe se muki ahantu hari abantu wabona gusa ugize amahirwe pastor, ubonye ahantu hari abantu, tangira uhimbaza Imana, tangira uvuga ubutumwa, tangira usenge, tangira ubigishe, bigisha ijambo ry'Imana. Semeni amen. Naho jewe na Imana nugutegereza tugategama nkabategamye impongo ijya kuvumbuka. Agatatu kataragera titwohimbaza Imana, akane kataragera titwohimbaza Imana, icyumweru kitaragera taguhimbaza Imana, sorti bitahari taguhi. Abantu bateraniye
nyamwishi gomba gufata umwanya wo guhimbaza Imana. Aha kabiri ni mu iteraniro ry'abakuru, abantu bakuze, wazee wa kanisa. Sameni amen. Turakwakire pastor. Wazee wa kanisa aho bateraniye, abasaza bakuru, tugomba naho guhimbaza iki? Imana. Ko dufite bene wacu benshi bari mu kuzanga, twasirimba cyane ngo bakabije. Muri abo bazehe bakuru takubahunga nukubajamo, tukagira gute? Tugashima Imana, tukaraba, tukaririmba. Aha gatanu, hakane mu mahanga. Yeme mwemwe mwamuja mu mahanga, mujaneyo umutima wo kuramya Imana. Kuragenda vanaho genda, ari kujana umutima wo guhimbaza Imana. Ibitangaza abantu bari mu kujana umutima utari wo guhimbaza Imana. Papa kuragenda vuba nawe ujana umutima wo guhimbaza Imana. Niwe mpande, wewe waureba inyuma y'abandi, wewe mwirawa, kuragenda ujana umutima wo guhimbaza Imana. Mureke kujana umutima wo gushaka ifaranga hanze bozera mwirawa. Umutima uhagaze wo gukunda ifaranga. Muzosome izandiko za Pawulo, mwumve ikintu Pawulo yavuze ku ifaranga. Yaravuze ngo urufaranga sarugo mfite hano ndarutanga imisadaka. Urufaranga bene urunguru, Pawulo yaravuze ngo bene urufaranga ngo ni umuzi w'ikibi cyose. Mwebwe muhaye muja hanze mufite umutima w'ipupa n'ihuba ry'amafaranga aya ngaya. Pawulo yaravuze ngo ni umuzi w'ikibi cyose. Ikibi cyose gishingiye aha ngaha. Aho kujana umuzi w'ikibi, nojana umutima wo kuramya Imana mu bazungu. Uvuye ngo amen. Nojana umutima wo gusenga, nojana umutima wo kuvuga ijambo ry'Imana. Samani amen. Nojana umutima hanze mu banyamahanga kuja kuvuga ubutumwa. Yego nibyo nabyo ni ingenzi, ariko ikibanze mu mutima. Yeme mwebwe muhamugenda hanze mujana umutima wo kuvuga ubutumwa. Timubizi se wenda abo murakorogana bari hanze ku kintu kijanye ni pesa buri munsi. Habe nawe pastor, tabantu ufite hanze uzubwira ngo bagweze ifaranga bakazikwima. Tuzuba mumererwa nkanabi moza. Uzukundu iyo wizeye umuntu yogwanga kakefa kuku ejo bundi aragiyega nawe ari mu safari aragiye amaze twamara tukamutelefona pastor aho mbaga ke umuzi w'ikibi sarire naratanga umuntu uri mu kuva hano none tware turi kumwe nawe twadusangira kabeji hano nibishimbo n'ivumbi rya umoja, ariko yarenga hanze wamuhamagara ngo ariko abanyafrika mujana umutima wo kuja gukorera Imana. Mureke kujana umutima w'ipupa ry'ifara ngo nishika hanze ngo nzamanja ngo muntuze muri kampani gucya ngo nibire gucya wese ngende uzohura nibibi, kuko muri kampani nta mahombi. Muri kampani ni faranga gusa. Pero kuragenda ujana umutima wo kuramya no guhimbaza Imana. Ahanyuma tugomba gushimira Imana no guhimbariza Imana nahera patakatifu, handu hera hejejwe n'Imana. Kaha turi nahejejwe n'Imana. Tugomba kuhagera tukaramya, tugahimbaza, tugasenga, tugashima, tukavuga ijambo ry'Imana, tukanezerwa. Imana ibaha umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana. Wino boss, wino piro.